nimba ivanga hari ikibazo ndavuga iby'Uburusiya na Iran urakoze kuzemera. Isirayeli ibyutse irira ayo kwarika ihuye n'ibyago bikomeye cyane bababwiye neza ko nibakomeza kurasa kuri Libani bazahura n'izago biremereye. Hezbollah ifashwa na Iran iti olingate muzyange cyangwa se muzemire niba mukomeje gusuka ibisasu muri Libanone y'amajyepfo natwe turasuka ibisasu muri Israel. Umwe masikari bakuru ba Israeli tayale mo yapfuye yishwe n'ibisasu biremere bitutse kuri Hezbollah, drone za FPV, rocket ndetse n'uburyo bukomeye cyane bwo gushaka guhangana na Israeli ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hezbollah ni unstoppable, ntabwo igera ihagarikwa cyangwa se ngihagarire iriko gukora ibitero. Nyamara rero Nyiranzikoraho yagize gutya afata uburozi bwa nyina arabutamira, azi neza karaza kurokoka atazi neza ko babuteze gashumba maze barapfuye. Niko bigomba kugendekera nanone ngo Isirayeli, kuko Isirayeli ngirimo gukora ikosa kandi gwikwegera gatumbaraye. JD Vance vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko Isirayeli ndetse n'abategetsi ba Isirayeli nubwo ari kwanga Donald J. Trump ati ngiye mbaye ndi umwisirayeli nimba ari umuntu wa mbere naha agaciro nkanemera nkanashima ni Donald J. Trump. In Israel, who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Uyu ni bwana JD Vance agaruka ku bibazo Israeli ifite bari gusunikira kuri Donald J. Trump ati bakanguke bahumeke bamenye ko bari kwibeshya cyane. Ndaje tugaruke kuri bino byago bigwiririye Israeli bigenza gutera sibyo byonyine, ahubwo yitwa Kasem umwe mu bayobozi bakomeye cyane ba Hezbollah yavuze amagambo adasanzwe atagarukaho cyangwa se atagomba kwirengagizwa. Hezbollah yatanze umuburo ukomeye ngo imikino Israeli iyishyire ku ruhande kuko ngo hari ibyangombwa bigomba kuzuzwa. Anashimira Iran ngo ko yaritwaye neza, ngo urugamba rugenzemo neza, yagaragaje neza ubushobozi bwayo ndetse no kongera kuvuganira abanyalibani kugira ngo ibi kubera murasazwa hagati bite kugira ingaruka ku banyalibani. Rega inzu y'umuturanyi wawe irimo gushya ni yawe igomba gushya, niko Neva yavuze. Aha rero ngo inako Iran yitwaye kuri Hezbollah muri Libani ko nta mahoro yaboneka muri Iran, muri Libani nta mahoro ariyo. Ubwo none tugiye kubona agatumba rero muri karakarere siko bimeze siko bigaragara. Nubwo President yemeje amahame shingiro yo guhagarika intambara hagati na Donald Trump ndavuga president wa Iran, n'uyu munsi aracyari ikibazo gikomeye gishobora kuba gishobora gutera imirwano mu karere, kandi nakubwiye ngo turaza kubihuza zombi. Muri Ukraine, Uburusiya na Ukraine bakomeje guhangana. Ku munsi wa 18 z'ukwezi kwa gatandatu masaha y'urukerera, Ukraine yarashe drone nyinshi umuturumbuko ku gihugu cya Russia i Moscow mu murwa mukuru w'iki gihugu. Mama nimba ari icyano Uburusiya bwahuye naryo niryo ngiryo. Kuva imirwano yatangiye hagati ya Ukraine n'igihugu cy'Uburusiya nibwo Ukraine yakoze igikorwa nka kiriya. Drone zibarirwa mu gihumbi za Ukraine kuri Moscow. Uko niko hagenze. Urwokotsi rw'umukara mu kirere ndetse n'umuriro bitewe nuko barashe ku bubiko bwa petrole indani mu murwa mukuru Moscow. Nimba hari ikintu kimwe wakora ukarakaza umutegetsi cyangwa se ukarakaza intare no kwifatira umwana kurasa mu murwa mukuru Moscow, bawita umurwa utuje, niwo murwa wonyine kwisi ushobora kugeramo none umuntu ufite intwaro kandi intwaro zihari. Niwo murwa wonyine kwisi ushobora kugeramo inkandagiro yawe yose, icyo wakoze, icyo wariye, icyo wambaye bakizi ariko ntabo wabonye. Uwo ni umurwa wa Moscow. Kurasa kwa Ukraine bahise babwira ati okay, mukoze igikorwa kibi cyane mushaka kuzicuza by'igihe kirekire cyane. Byabaye Uburusiya bwagize gutya rukubita ibitero byinshi cyane kuri Ukraine, ariko babakubise ibitero barabanje kubateguza yuko ibyo bitero bizabageraho nta kabuza, bazabona ishyano, bazabona kaga kuko Uburusiya butazihangana. Bitagenze gute? Putin yihoreye ate? Ibyo nge nawe turabigarukaho mu kanya gato kari imbere. Atari byo gusa turaza kuvugaho, ahubwo mu makuru yihutirwa cyane mu buryo bwose buri kugaragara kuri TEA kandi mu buryo bwose bugarukaho cyane kuri TEA. Ku rundi ruhande Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika basinye amasezerano bari gutegereza kuzajya mu biganiro muri Swiss cyangwa se Switzerland. Ikitunguranye cyane nuko ibyo biganiro bisa n'ibishyizweho akadomo, ntabwo bigiye kubanuna. Bigenze gute? United Vance Minisitiri Vice President nanyo Minisitiri Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amagambo yavuze Iran ishobora kwigiye gutangira kongera kurasa ku bigo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niko benshi bari gutekereza bitewe nuko bino biganiro bitindijwe cyangwa se bidahite bishyirwa mu bikorwa kandi ubwo ashobora kuvuka akabazo. Nyamara
bamwe bihuza na Israel kuba Israel itarishimiye cyane by'amasezerano bikaba birimo gutuma leta zimwe za Amerika zibigendamo gake. Nivyo reka nge nawe tuze tubijyemo kamwe ku kandi kuri kuvugwa, turamenya neza ihatse ngihatse iki. Tuye ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Israel, tuje muri Ukraine, tugaruka kuri ikibazo cya Iran ndetse na leta zimwe za Amerika. Na kimwe turirengagiza, ahubwo byose biratureba. Ngewe ndi umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze nk'ibisanzwe, ngo nge nawe tujyane ku musozo. Ikaze nk'uko bisanzwe. Nizo reka twinjiye muri aya makuru nk'uko biri gutangazwa. Ibimaze iminsi biri kuva muri Burasirazuba bwo hagati ni intambara ariko ziri gushakirwa igisubizo kugira ngo amakimbirane yo muri kano karere arangire. Uburusiya ndetse na Ukraine navyo bikarwana mu gice cya ruguru. Rero Israel yasabwe kutagukinga kurasa kuri Liban kugira ngo amasezerano y'amahoro ashyizwe mu kono hagati ya Iran na leta zimwe za Amerika azatange umusaruro. Gusa ku ruhande rumwe Israel isa nawo itigeze yemera ijyayo mu masezerano, kuko ivuga yuko igomba kuzareba neza ko ikibazo kirangiye, aricyo kibazo cyo muri Liban baterwa na Hezbollah. Mu gihe Hezbollah ngo itari yarimburwa, ntabwo Israel yakiziza abantu yuko itazarasa muri Liban. Icyo cyara kirayirivuga ko kidahari, kitazanakunda, kuko umwanzi wabo agihari, nabo ntabwo bagira umutuzo, bagomba guhangana nawe impaka by'igihe kirekire, mpaka bamutsinze nk'uko Israel bitangaza. None rero tariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 bavuga yuko byongeye guhinduka kandi byabaye bibi cyane. Ni igitero cya Hezbollah cyateje ubwoba ingabo za Israel mu majyepfo ya Liban, gisiga urupfu rw'umusirikare w'ingabo za ADF n'abasirikare bato benshi bakomeretse mu mpanuka ikomeye cyane yabereye ku rugamba hafi y'uruzi rwa Litani, aho ingabo za ADF za Israel zihagaze maze zikajya gutungurwa n'igitero gikomeye cyane giturutse kuri Hezbollah. Icyatangajwe cyase icyatanganye nk'igikorwa gisanzwe cyakozwe n'itsinda ry'abayobozi cyahise gihinduka ikintu giteye ubwoba, cyongeye kugaragaza akaga gakomeye ingabo za Israel zari zirimo gukorera hafi y'ibirindiro bya Hezbollah. Bahita bahura n'ibyago biremereye bisanga mu mazi abira. Mu itangazo ingabo za Israel zagaragaje ko umusirikare umwe wa IDF yishwe, abandi basirikare 7 barimo n'abasirikare bakuru barakomereka nyuma ko igisasu cya Hezbollah giturikije ibirindo bya gisirikare bya Israel mu majyepfo ya Liban nk'uko bivugwa n'igisirikare bwite cya IDF. Ibi byabaye ahagana saa 11 z'umugoroba hafi y'uruzi rwa Litani, aho umuyobozi wungirije w'ishami rya 36 abagize itsinda ry'ubuyobozi bw'ingabo n'abandi basirikari babiri bari muri icyo yerekezo muri ako gace ubw'igisasu gikomeye cyane cyaturikiraga ihande rwabo mu buryo butunguranye, cyakubise itsinda ndetse gihitana abantu benshi. Umusirikari waguye muri icyo gitero yamenyekanye ni Master Sergeant Reserve Alexander Ferini. Uwo niwe wakomerekeye wapfiriye byako kanya ku mirongo y'imbere ku rugamba aho ngaho muri Liban hafi y'umugezi wa Litani, ahari ari kubera urugamba nyirizina. Iyo niyo sura ye cyangwa se ishusho ye, wapfiriye ku mirongo y'imbere ku rugamba muri iki gihe gikomeye cyane cyangana litoroshye Iran ishyigikiye Hezbollah bakoranye, kuko iyo bitero bivuga yuko Iran bifitemo uruhare, kuko zira ndege za drone bamwe bavuga ko zikorerwa muri Iran. Uyu mugabo afite imyaka 29 n'umusirikare ukora ibikorwa mu mutwe wa gisirikare mu 36, akaba rero n'uwavukiye mu gace ka Haifa mu majyaruguru ya Israel. Hanyuma bakomeretse harimo umuyobozi wungirije wa division ya 36 ufite ipeti rya colonel, umuyobozi wa batayo ya regiment ya 556 ishinzwe transport regiment ufite ipeti rya lieutenant colonel, n'undi musirikare urinda umutekano. Bose bakomeretse ngariko bakomeretse byoroheje bitewe na sa fragment tuke ku gisasu cyatewe na Hezbollah, nkuko bigarukwaho n'igisirikare cya ADF. Igisirikare cya Israel cyakize hanze uko ibintu bimeze, uko urugamba rwagenze kuri cyo, uko igitero cya Hezbollah cyaje kibatunguye byako kanya. Igisirikare ko cyakomeje kivuga ko umusirikare wo ku rugamba, abasirikare 2 b'inkeragutabara ndetse n'umugore bakomeretse byoroheje nabo, maze bimurirwa kwa muganga mu gihe imiryango yabo yamenyeshejwe nyuma gato y'igitero cyari cyaje kije kubivugana ariko bagakomereka.
gusa ariko ku rundi ruhande bivuga ko abatangajwe ari bake nk'uko iperereza rya mbere ryakozwe n'ingabo za RDF bigaragaza. Iki gisasu ngo gishobora kuba cyaratewe Hezbollah gishyizwe muri ako gace nk'ikigomba kwarimbura, nubwo abayobozi ba gisirikare bavuga ko imiterere y'igitero ikomeje kwigwaho, mu gihe abashinzwe iperereza barimo no gukora ibishoboka byose kugira ngo bamenye amakuru arambuye n'igitero cyaturutse bajye kwihaniza. Mu itangazo ingabo za RDF zavuze ko Hezbollah herutse kohereza indege zitajya pilote ziturika ku ngabo za Isirayeli zikorera mu majyepfo ya Liban. Ivuga yuko indege imwe yaturikiye hafi y'abasirikari ikomeretsa abantu 4, hanyuma mu gihe indi ndege itagira pilote yaturikiye inyuma y'iminota mikeya ikomeretsa undi musirikare umwe. Igisirikare cyashinje Hezbollah kuba ikomeje gukwirakwiza iterabwoba mu majyepfo ya Liban ndetse no gutera ubwoba abasivile ba Isirayeli n'ingabo ziri ku rugamba rwo mu majyaruguru. Nyuma y'izabaye zahitanye abantu benshi, ingabo za Isirayeli zasubije zirasa ibisasu by'intambara zigamije ngo kurimbura aho ibisasu byaturutse ibikorwa remezo bya Hezbollah mu gace gakikije aho Hezbollah yari iri, bigaragaza ko hashobora kwiyongera ibikorwa bya gisirikare ku mupaka wa Isirayeli na Liban. Iterambere rije hagati y'ingabo mu gihe hari guterana amagambo kuri hagati ya Isirayeli ndetse na Hezbollah, aho Isirayeli ivuga ko Hezbollah bazayirimbura, Hezbollah ikavuga ko nayo izarimbura Isirayeli kimwe ku kindi, nk'uko ibigaruka ndavuga Hezbollah ugaragaza neza yuko Hezbollah ititeguye kuzacishwa bugufi cyangwa se kuzemera guca bugufi bikozwe n'igihugu cya Isirayeli. Ibyo byo ngo Isirayeli kwiganira ngo nibidashobora kuzemerwa na rimwe, kuko Hezbollah nayo ifite ubwo bushobozi bwo kwirwanaho by'igihe kirekire. Tugarutse nanone ku bindi biri kuvugwa cyangwa se biri gutangazwa, yitwa Qasem, n'umwe mu bayobozi ba Hezbollah, yavuze amagambo akomeye ndetse asa n'utanga nyirantarengwa kuri Isirayeli, asa n'utanga umwitangirizwa kuri Isirayeli ndetse n'uwemeza neza iby'ibitero bikomeje kubera mu karere muri rusange, anashimira ko Iran ikomeje kwitwara neza ku mirongo y'imbere. Turashimira abaturage ba Iran, turasaba ko twabyaza umusaruro iyi mpinduka ikomeye, kandi twisanzemo imbaraga nyuma y'amasezerano. Hari ibyo tugomba kwitaho cyane kurenza ibindi, nuko Isirayeli igomba kwirukanwa burundu. Nta turere tugomba kugenzurwa na Isirayeli cyangwa se uturere dufite umutekano kuri Isirayeli, haba agace k'umuhondo, umutuku cyangwa se icyatsi kibisi. Isirayeli igomba kugenda kandi bazagenda. Aya ni amwe magambo ya Bwana Qasem. Ni nyuma y'amasaha make Iran itangaje icyo yise insinzi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano mashya yashyiriweho inshuti yayo ikomeye cyane mu karere, ubu yinjiye mu rugamba n'ubutumwa butuma Isirayeli nayihungabana. Hezbollah mu ijwi ritigeze rivugwa mbere yagaragaje amagambo akarishye cyane. Mu kwiyongera kw'amagambo ateye ubwoba, itsinda rishyigikiwe na Iran ririmo kwerekana ko iki gihe atari iherezo ry'amakimbirane, ahubwo ko ari intangiriro y'igice giteje akaga kurusha uko byari bimeze mbere. Umunyamabanga mukuru wa Hezbollah Naim Qasem yashimiye Iran ku mugaragaro, atanashimira Tehran ku byo yavuze ko byatumye Isirayeli ihagarika ibitero byayo byinshi hakurikijwe amasezerano aherutse gukorwa ku ruhando mpuzamahanga, cyangwa se hakurikijwe amasezerano aherutse kujyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko bigarukwaho na Qasem. Amasezerano atari ngo uguhagarara mu buryo budahuje bwa diplomasi, ahubwo ngo ni inkuru ya nyayo cyangwa se inkuru y'insinzi iri kugaragara mu karere kose. Ariko icyakurikiyeho nicyo cyatumye nanone imvururu zirushaho kwiyongera. Ni igiki cyakurikiye ku masezerano? Qasem mu ijambo ryatanzwe kuri televiziyo yanze burundu igitekerezo cy'uturere twa Isirayeli two kugeragezwa mu majyepfo ya Liban. Avuga ko tudakwiriye kwemerwa mu ibyo ari byo byose. Avuga ko ibyo ngibyo Isirayeli ikore nk'uko iki gita igaseka, kuko batazabyemera abanyahezbollah ibivugwa na Isirayeli byo kwigarurira uduce ngo two kurinda akarere. Yagize ati nta turere tuzagerageza kurindwa, ati nta turere Isirayeli izagerageza gufata ngiri kurinda igihugu cyabo cyo bita ingamba z'ubwirinzi zikorerwa ku butaka bwa Liban nk'ahari wabo. Ati ibyo ntabwo bizemerwa, ntabwo tuzigira twemera ko Isirayeli ituzira mu gihugu ngo gikomeze kukibamo. Ati nta turere tuzabaho, nta turere dufite umutekano kuri Isirayeli, twaba umuhondo, umutuku cyangwa se icyatsi kibisi. Isirayeli igomba kuvaho, igomba kugenda burundu, igomba tuva mu kubutaka, igomba kugenda. Aya magambo ya Qasem
yongeye gushimangira cyane cyane yuko bashimangira ko Israel ibyo ikora ari ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa Libani kandi ko Israel igomba kubiryozwa mu gihe yaba ikomeje ibikorwa nk'ibyo ngibyo kuko ntabwo ngo Hezbollah izigera yemera ko ubusugire bwa Libani bukomeza kuvogerwa bene ako kagetni nk'uko ibigarukaho. Yashimangiye ko kandi nta gutandukanya uturere kugomba kubaho uturere tw'ubutabazi kandi ntawe Israel ngizabiri ku butaka bwa Libani ngo zemerwe. Umusaruro umwe gusa ngo nukureka burundu kuba gutaka bwa Libani nibyo byonyine bishobora gukemura amakimbirane. Kasim yakomeje asobanura icyo Hezbollah ivuga ko ari cyo ntego nyayo iri inyuma y'ibiganiro ngo na Israel mu gihe kizaza atari ubwumvikane ahubwo icyo yise umutekano w'ibihugu zombi sobanurwa neza ku masezerano ya Hezbollah. Kasim avuga ko kugira ngo Israel itekane na Hezbollah itekane cyangwa se Libani itekane ari byo by'ingenzi. Muri iyo ntego harimo ngo urutonde rw'ibyabantu basabwa, harimo guhagarika ibikorwa byose bya Israel mu kirere, ku butaka ndetse no mu mazi, kuvana ingabo za Israel mu butaka bwose bwa Libani, hanyuma no kurekura imfungwa, gusubizwa mu ngo kw'abaturage baba muri Libani bavanywe mu zabo, ndetse no gutangiza ibikorwa bikomeye byo gusana mu turere twagizweho ingaruka n'ibitero bya Israel. Ariko munsi y'imvugo y'ibiganiro hari ukuri gukomeye kurushaho. Utikuye rero nkuko Libani ndetse na Israel bashobora kuba baganira uburyo bwo kuzarandura Hezbollah. Ibi ariko ngo kameze nko kwikirigita bagaseka kuko ngo Hezbollah ntabwo izigera itekereza ko ibyo bizigira bibaho byo kwihagarika mu gihe ivuga ko kurwanira ishema ry'igihugu. Dukomeze ku bindi biri kuvugwa nkujyanye muri Ukraine kandi nazo ni ngombwa. Uburusiya buzindutse busuka ibisasu byinshi kuri Ukraine mu rwego rwo kwihorera ku bw'ibitero Ukraine yagaruze kuri Russia Moscow. Nyuma masaha make Perezida wa Amerika Donald J. Trump ahinduye ibitekerezo bye kuva ku makimbirane na Iran ajya noneho ku rugamba rwo muri guhagarika intambara muri Ukraine. Igice gisa rero cy'intambara cyatangiye mu Burusiya cyane kandi kuri iyi nshuro twavuga ko intego yari Moscow yibasiriwe. Mu gicuku rwagati ubwo Abarusiya babarirwa muri za miliyoni bari basinziriye, ikirere cyo hejuru y'umurwa mukuru cyahise kigaragaza umukara ndetse n'imirabyo y'ibisasu, urusaku rw'ibikoresho byo kurinda ikirere na za drone zihuta cyane. Icyakurikiyeho ni kimwe mu bitero bikomeye cyane zakozwe n'indege zitagira pilote mu Burusiya mu zumweru bishize, niho nk'iki ngiki cyagaragaye. Bivuga ko urusaku rw'indege zitagira pilote zo muri Ukraine rwakomeje rwerekeza Moscow n'uturere tuyikikije, rutuma habaho ukwirwana gukomeye cyane kwa akwirakwiriye mu murwa mukuru w'Uburusiya ndetse no mu bindi bice. Ijuru ry'ijoro ryabaye ahantu ho kurwanirwa kw'intambara muri Moscow. Abashinzwe umutekano mu kirere bakurikiranaga ibitero byazaga biturutse mu byerekezo byinshi. Ibisasu bya misiri byaturitse bituma umwijima uhinduka umuhondo. Abaturage bakangukiye hejuru kureba ibiri hanze yabo ndetse no kureba ko ibyo bisasu bitabagwaho. Hanyuma imwe mu miturirwa minini yo mu murwa mukuru Moscow yaraturikijwe nk'uko meya wa Moscow Sergei Sobyanin abivuga. Ingabo z'Uburusiya ngo zafashe kandi zirimbura indege zitagira pilote 194 nazo zari zigamije kwibasira Moscow n'uturere twegereye Moscow ijoro ryose. Ariko igitero nticyahagarariye aho ngaho. Abategetsi b'Uburusiya bavuga ko indege zitagira abapilote zisaga 550 zo muri Ukraine zafatiwe hirya no hino mu gihugu kuva ku mugoroba wo kuwa gatatu. Ibi kabanga ari bimwe mu bikorwa bikomeye cyane bya drone zabayeho kuva intambara yatangira hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Igipimo cyuzuye kiratangaje kuva i Moscow kugera i Belgorod cyangwa se Bryansk kugera Kursk ndetse na Volynsk kugera Rostov, kuva Ryazan kugera Tula kugera Kaluga, Lipetsk, Smolensk, Timbov, Tayelva, Vladimir, Volgograd, Astrakhan, Oryol, Crimea ndetse n'inyanja ya Azov. Bivuga ko systeme zo kurinda ikirere zafunguwe zangana na za drone muri ibyo byerekezo byose by'Uburusiya. Iki cyari igitero cyari kigamije kugabwa ku migi yose kandi cyari igitero gikomeye cyane kigomba kuvamo irimbuka ridasanzwe kuri Moscow. Byari igikorwa gikomeye cyane cyatumye ingabo z'Uburusiya zisubira mu turere twinshi cyarimwe nko guhangana. Nubwo abayobozi bemeza ko inyinshi muri drone zafashwe mbere yuko zigera ku ntego zazo, izabaye n'iryo joro byagaragaje ukuri gukomeye ndetse n'urusobe runini rw'ingabo z'Uburusiya rimo kugeragezwa n'uburyo intambara z'indege zitagira pilote zigenda ziyongera mu karere muri rusange. Iyo bigaragaza neza ko Ukraine itabyitumye kugaba kino gitero kimeze gutya kuri Moscow. Haba hari imbaraga ziri inyuma nk'imbaraga za Amerika cyangwa se OTAN.
kugira ngo bibasire Moscow nayo bayigire umunyota. Kimwe mu bintu bikomeye zabaye mu ruganda rutunganya petroli rwa Moscow mu karere ka Kaptinya, abakozi bashinzwe ubutabazi bazimije umuriro bihutiye kugera aho ngaho, ariko birangira n'ubundi bigaragaye neza ko urwo ruganda cyangwa se ako gace kahindutse isibaniro ry'ibitero. Ibyo bikaba byarateje impungenge ukwangirika kw'ibikorwa remezo bikomeye. Ahandi hantu ibisigazwa by'indege za pilote byaguye byibasiriye inyubako n'amazu y'ubucuruzi mu kigo cy'ubucuruzi cya Sodovodad kinini. Ibice byaguye byateye inyubako kwangizwa kandi byateye ubwoba abaturage hafi y'umuhanda wa Ring Road wa Moscow. Kimwe mu bintu bitangaje cyane byabaye mu ijoro ubwo imyanda yatwikaga igisenge cy'iduka rya Beli Adasha. Inkongi z'umuriro zarashe mu kirere, umwotsi uzakwika hejuru y'ikigo, maze abazimya umuriro biruka babuza ko umuriro wakwirakwira. Mu gihe cy'amasaha menshi ibibuga by'indege bine mpuzamahanga za Moscow byahatiwe guhagarika ibikorwa zabyo. Imwe mu mijyi minini cyane yabaye nk'ayifunzwe, ubwayobozi bakoraga ibishoboka byose kugira ngo ikirere gikingirwe umutekano. Indege zatinze, abagenzi bari babuze aho bahagarara, kandi ingabo zavuze neza ko ingaruka zishobora kugera ku basivile bititaweho cyane. Ari nayo mpamvu habaye uburyo bukomeye cyane bwo kubihagarika. Mu gace ka Zirkovsky mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Moscow, indege itagira pilote nanone yagonze inyubako nini, bituma abaturage bava mu nzu mu gicuku. Mu gace ka Alexosal umugore yarakomeretse byoroheje ubwo ibisigazwa by'indege zitagira pilote byagwaga ku gisenge cy'inzu ye. Ahandi hantu ibisigazwa zaguye bivugwa ko zatwitse imodoka naho Ilibertesky abaturage bahakangukiye hejuru cyane nyuma yuko ibitero byaguye ku nyubako zituwe n'abaturage mu turere twibanze. Iyo ibyo bigaragaye rero Uburusiya bihita butangaza ko nabwo bugomba kwirwanaho cyangwa se kuzana igisubizo cy'ingenzi cyane kuri ibyo bitero. Nizo Uburusiya bwateguje Ukraine igitero gikomeye cyane gishobora kuza kubaho bakajya gutimbura abanye-Ukraine bose bakaba mu gicuku cyangwa se bakaba mu mwijima, icyo abarundi bita umwiza. Mu gihe Uburusiya bwabugiye gusubiza cyangwa se busubije niko babanje guteguza abanye-Ukraine ati mwitege ikibi namwe kiraza kubabaho gikomeye cyane. Ubwe ibitero bya Ukraine ku gihugu cy'Uburusiya bitagomba kugenda bitabona igisubizo. Nyuma y'igitero kinini cyakozwe n'indege za pilote zo muri Ukraine ku intambara yatangira umudiplomate mukuru, Uburusiya yaburiye Kiev cyane agaragaza ko hashobora kuba hari igisubizo gikomeye cyane cyo gutekerezwa. N'imitsi y'abanyamahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov avuga ko inshingano Perezida Vladimir Putin yahawe zirimo gukora, kandi ko ingabo z'Uburusiya zizakomeza gutera ibitero bifitanye isano n'ubushobozi bwa gisirikare bwo guhangana na Ukraine. Ibitekerezo bije mu gihe Uburusiya buri gusuzuma ingaruka zavuye ku muraba muri ibitero bya drone byibasiye Moscow n'uturere twinshi mu gihugu. Birumvikana Uburusiya ntabwo bwagomba guceceka nk'igihugu cyahuye n'ibyago. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Kazan, Lavrov yavuze ko ibikorwa bifatika bigomba gukurikira icyo Moscow yise ibitero bisubirwamo za guverinoma ya Kiev by'iterabwoba, nk'uko ikigo cy'itangazamakuru cya leta y'Uburusiya TASS kibitangaza. Lavrov yavuze amagambo yose akenewe yamaze kuvugwa, kandi ashimangira ko ibisubizo bigomba kurenga imvugo. Ibisubizo bigomba kuza biruta amagambo. Ati nta kintu na kimwe kugeza ubu cyatangazwa, ariko icyo twakubwira nuza nuko igisubizo kigomba kuza. Igisubizo kigomba kuba ari igisubizo kirenze amagambo, kigomba kuba ari igisubizo kirenze uko umuntu yabivuga. Ndizera ko amagambo atasobanura ibyo tugomba gukora ntago ahagije ku gikorwa tugomba gukorera Ukraine. Ibi bigaragaza neza icyo Moscow igomba gukora kuri iki kintu gikomeye. Muburuje mu gihe Uburusiya bwatangaje ko ari kimwe mu bitero bikomeye cyane by'indege itagira pilote cyahuye navyo kuva ibi mu mirwano yatangirira mu mwaka wa 2022. Bivuga ko indege zo muri Ukraine zitagira pilote zageze Moscow zigaturitse bimwe mu bice by'uyu mujyi nk'uko tumaze kubigaruka mu kanya, kandi inzu y'ikirere bumwe na bumwe ntabwo bwigeze bugaragaza neza ko bushobora guhangana na bino bitero bituka muri Ukraine. Buryo burinzi bw'ikirere umuntu yakitega ko bushobora kuzana Russia umutekano wuzuye. Uburusiya bwagaze ibitero byinshi masashize bya misile za ballistic n'indege za pilote kuri Kiev mu gitero cyagabwe mu ijoro rya 18-19 bikaba ari byo kwiyongera mu ntambara yabwo yo kurwanya Ukraine. Ibisasu byaturikiye hirya no hino mu murwa mukuru Kiev nyuma gato ya saa sita z'ijoro ubwo ibisasu bya misile byagiraga mu mujyi ndetse n'amajwi y'ibitero z'indege byagaragaye.
nyuma y'amasaha make akurikiyeho ibitero za kabiri by'indege zajya pilote z'Uburusiya zagabwe kuri Kiev n'uturere tuyikikije mu buryo burambye. Abayobozi bemeje ko Sami, Poltava n'utundi turere natwo twatewe ubwoba, bigaragaza ko imyigaragambyo yagutse ikarenga umurwa mukuru. Igitero kije nyuma y'imisi igitero cy'Uburusiya kigabwa kuri Kiev kigakomeretsa 35 muri kimwe mu bitero bikomeye cyane biheruka. Iyo myigaragambyo ya mbere yangije kandi ikigo cy'amateka cy'abihaye Imana cya Kiev Franceschi Livila, ahantu hagenzurwa n'umuryango w'abibumbye wita ku banyapolitike gifite ikinyejana byinshi by'ingenzi mu muco. Ibitero biheruka kandi bifatwa n'abayobozi ba Ukraine nk'igice cy'uburyo burambye bwo gukaza igitutu ku bikorwa remezo byinshi by'ingufu. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko ibitero byakoresheje intwaro zigezweho n'indege zijya pilote zirasa kure zigamije kwibasira ahantu hakoreshwa ingufu hacungwa na gisirikari. Moscow kandi yavuze ko yagonze ububiko bwa essence bwa Paspil kabiri hafi ya Kiev n'uruganda rutunganya petroli rwa Zateshny mu karere ka Poltava mu gihe cy'ibikorwa bya nijoro. Abayobozi bo mu gace ka Poltava nabo bemeje ko inyubako z'inganda z'ingufu zangiritse mu gihe ingabo zo mu kirere zo muri Ukraine zakomeje ibikorwa byo gukumira indege zagira abapilote kugira ngo zitibasira ibice byinshi. Uburusiya ko ntabwo bwemeje yuko icyo gikorwa ari igikorwa cyo kwihorera cyuzuye, nubwo bavuga ko nyine ari igitero gikomeye cyane bakoze kuri Ukraine. Ntibaremeza neza cyane ko bageze ku rwego rwo kwihorera byanyazo nk'uko bigarukwaho. Icyakora ngo ni uburyo bwo kwihorera bugiye gutangira, aho Ukraine igiye gutangira no kubona isura ya nyayo y'Uburusiya iyo bigeze mu ntambara, aho bagomba gusobanukirwa neza icyo Uburusiya ari cyo cyangwa se icyo Uburusiya buvuze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ukraine igomba kukimenya, bakajya bareka gukina nabo batazi, apana gukina n'Uburusiya, bajye bakina nabo bangana. Reka tugaruke ku za Iran ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iby'Uburusiya na Ukraine tubihagaritse, tuzaza kugenda tubigarukaho mu masaha ari imbere. Ingorane ikomeye ku masezerano mashya Iran yasinyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iraje. Ubu hari ibintu bitarasobanuka neza ku iterambere rya diplomasi rya Washington nyuma y'uko Vice President JD Vance asubitse urugendo rwe mu Busuwisi mu buryo butunguranye, agazana gushidikanya mu gihe cy'ibiganiro bikomeye za tekinike ndetse anatera ibibazo bishya ku bijyanye no kumenya niba amasezerano ashobora kuzakomera cyangwa se bishobora gusubira mu ntambara yeruye. Nyuma y'iminsi mike Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran basinye cyangwa se bashyize ahagaragara gahunda igamije kugabanya amakimbirane no gufungura igice gishya cy'imikoranire, hari icyizere cy'uko icyiciro cya mbere cy'ibiganiro bya tekinike hagati y'abaganira cyari kigiye kubera muri Swiss. Amerika rero bari babanje kugaragaza ko abahagarariye impande zombi bazahurira mu Swiss kwa gatanu uyu munsi kugira ngo batangire gahunda y'amasezerano ya politike no masezerano afatika. Ariko mu buryo butunguranye cyane ku munota wa nyuma White House yemeje ko ibyo biganiro bitazakomeza nk'uko byari biteganijwe mbere. Umuvugizi yavuze ko gahunda z'ibiganiro zitaratangira kandi ashimangira ko ibibazo by'ibikoresho bikomeje kugorana mu gushyira hamwe impande zombi. Ibi byabaye nyuma y'uko Vice President JD Vance ahishuye mu kiganiro n'abanyamakuru ko inama y'Ubusuwisi yari iteganijwe itarasobanuka neza. Vance yemeye ko gutegura ingendo n'imikoranire ku bayobozi ba Iran byagoranye, yongeraho ko noneho yiteze ko azagenda mu mpera z'icyumweru aho kubikora kwa gatanu nk'uko byari byitezwe mbere. Gusa ariko bamwe bashimangiye cyane ko kabara agatego Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatezwe na Isirayeli nyuma ko Isirayeli itangaje ko ibyamasezerano batari kuzumva neza, batifuza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakumvikana na Iran, kuko ngo Iran si igihugu cyumvikana ahubwo ni igihugu cyo kurwanya cyangwa se igihugu cyo kurimbura. Isirayeli yagaragaje neza ko ibibazo ishobora guhura navyo bishobora kuzaba biturutse neza cyane bizabiturutse kuri Iran ku bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Isirayeli igaragaza neza ko gusinya amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwa amasezerano na Iran kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitanyuze mu mucyo. JD Vance mu gusubiza yavuze yuko kuvuga ko ibibazo bya Isirayeli bituruka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Perezida Donald Trump ari ukwibeshya cyane. Hari benshi basimangira cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itajya gukora ibikorwa byayo bya gisirikari idashyigikiwe bikomeye n'igihugu cya Israel, bityo ko badashobora guterana Israel kuko bazi neza ko Iran ishobora guhita ihondahonda kurimbura gutikura Israel mu gihe Israel yabisigaye yonyine. Ariyo mpamvu bashobora kugenda bigura intege kugeza ubwo Israel yumva neza impamvu y'ibi biganiro, impamvu y'aya masezerano, kugira ngo noneho nayihagarike kuba yaraswaho. Ikindi bizaba biri kugaragara ko Israel idashaka kuva ku izima, Amerika ikagaragaza neza ko itishimiye
ibyitwa ibiganiro cyangwa se itishimiye uburyo Iran iri kwitwara ku mirongo y'imbere ku rugamba, bikaba byangombwa ko bahagarika iby'ibiganiro byari biteganijwe, nubwo benshi bavugaga ko bishobora gutanga umusaruro wo guhagarika amakimbirane. Ibi byakongera kuvamo ikibazo gikomeye muri kara karere. Nanjye ni buriya umunsi ku wundi hagenda hagaragara impinduka, kandi isaha ku yindi izana amakuru mashya kuri Iran. Nimba Israeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kongera gukorana bakarasa kuri Iran, nimba Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bajya ku masezerano bakagera ku ibiganiro kujya gusubukurwa, ntago mbizi by'aka kanya, gusa amasaha ari imbere arabitubwira. Hanyuma Urusiya na Ukraine navyo gukomeza guhangana gutya, ntawamenye ikiraza kuva mu minsi iri imbere. Nimba Urusiya bugiye gukoresha za ntwaro z'abazima Akhshnik, Bayraktar zaturutse muri Turki, Kinjoga nakoresha drones za Shahed nshyashya zakozwe, bagakoresha nanone kandi za misile nka Satani kabiri barasa kuri Kiev mu rwego rwo kwiyaniza Kiev, nabyo tuzaza kubimenya amasaha ari imbere. Komeza kubana natwe, ugubwe neza, amahoro y'imigisha n'amahirwe bibe kuri wowe iminsi yose. Ugubwe neza, amahoro.